Da sempre la Russia e appunto il Veneto e Venezia hanno dialogato, non solo dal punto di vista economico ma anche da quello culturale. Andiamo a vedere appunto chi ad esempio è seppellito a San Michele a Venezia, Joseph Brodsky, premio Nobel, Sergei Dariev. Abbiamo appunto da sempre avuto dei contatti culturali che hanno creato un ponte fra appunto Russia e Veneto, in particolar modo con Venezia, e che cerchiamo di consolidare dal punto di vista culturale, per poi anche all'interno di questa mostra avverrà nelle prossime settimane incontri di carattere economico, incontri di carattere commerciale, perché le nostre imprese hanno una propensione, una proiezione verso la Russia importante dal punto di vista appunto di ritorni economici con reciproca soddisfazione. Проект «Окна Иркутска. Двери Венеции» стартовал в 2016 году в Иркутске с идеей сохранения культурного наследия нашего города. Il progetto Le Porte di Venezia e le Finestre di Irkutsk è partito nel 2016 per avere lo scopo di conservare, di proteggere l'eredità siberiane e l'eredità dell'intaglio di legno, tutto ciò che riguarda il patrimonio. Наш фонд «Наследие иркутских меценатов» в России проводит очень большую работу, связанную с тем, чтобы люди как можно больше обращали внимание на ту красоту и то наследие, которое находится с ними рядом, чтобы учились ее ценить и передавать из поколения в поколение. La Fondazione Mecenati di Irkutsk protegge e si occupa moltissimo a tutti i patrimoni della città di Irkutsk per poter conservarli e dare l'attenzione a importanza di vedere le bellezze intorno, conservarli e portare avanti. Идею проведения выставки «Окна Иркутска. Двери Венеции» много лет назад подарил мне мой хороший друг, фотохудожник Валерий Серовский, который проводил одноименный авторский проект. Мы же расширили эту идею, пригласив к этому диалогу абсолютно всех иркутян и итальянцев, для того, чтобы как можно больше людей охватить этой идеей сохранения культурного наследия. Поэтому авторами этой выставки являются более 60 человек. L'idea è stata regalata da un scrittore, un fotografo, Valery Sirovsky, tantissimi anni fa, e a Marina Kondrashova questa idea è piaciuta, proprio dare attenzione alle porte di Venezia, che ha visto la bellezza di questa città e proprio quanta attenzione danno i cittadini a questi particolari, e ha paragonato con le finestre di Irkutsk. E il progetto dopo è stato allargato. La Fondazione Mecenati di Irkutsk quindi ha fatto diversi progetti, Cinema Festival, e il progetto fotografico ha coinvolto non solo i cittadini di Irkutsk ma anche gli italiani, è diventato internazionale. Adesso sono più di 60 autori di questo progetto. Первый город, где в Италии состоялась наша выставка в 2017 году, 2 года назад, стал город Канту. И туда, благодаря нашему информационному партнеру, журналу «Озеро Кома», мы были приглашены на фестиваль дерева, фестиваль Del Legno, и таким образом выставка получила свой первый проект в Италии. Nel 2017 il progetto è stato presentato in Italia per la prima volta al Festival del Legno a Cantù, in una cittadina piccola al nord, ed ha avuto un successo. Quindi la mostra dopo ha iniziato il percorso per tantissime città italiane, e grazie alla media partner di questo progetto, la rivista Озеро Кома, quindi ha portato avanti l'informazione. Затем выставка была приглашена в Российский центр науки и культуры в Риме.
что для нас тоже стало очень знаковым событием. И затем еще посетила до Венеции 4 города благодаря ассоциации русских соотечественников в Италии. Это были Ортона, Деруто, это был Неаполь. И вот сейчас мы завершаем наш проект уже здесь, в городе, который обозначен в названии нашего проекта — город Красавица Венеция. Il progetto è stato, dopo Cantù si è trasferito a Roma ed è stato accolto al Centro di Cultura e Scienza russo. Quindi dopo si è trasferito, la mostra è diventata itinerante, quindi Ortona, Deruta, Napoli e altre città, per poi arrivare qua. E il nome si è trasformato in la bella Venezia. Quindi il progetto è stato sostenuto moltissimo grazie alle associazioni russe, perché c'è un corpo molto grosso, molto importante delle associazioni che sostengono e aiutano i concittadini russi che ci sono qua in Italia. В прошлом году проект получил патронат посольства Российской Федерации в Итальянской Республике. И, кроме того, осенью мы получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации, благодаря чему возможно было и провести переговоры, и чтобы проект состоялся на том уровне очень высоком, финальной точке, который сегодня мы проводим в Венеции. Это проект при поддержке Совета региона Венето и лично президента Роберто Ciambezzi. Grazie al Presidente che avete riconosciuto anche in lingua russa che il progetto alla fine è stato sostenuto anche dai veneziani e dal Consiglio regionale Venete e personalmente il Presidente, e grazie anche all'ambasciata russa in Italia che ha dato una mano. E poi una parte di questo progetto è stata finanziata dalla Fondazione Presidenziale russa. Quindi il progetto è salito come livello, ha raggiunto un livello molto importante e molto alto per poter arrivare qua. Когда мы начали этот проект, мы думали о том, чтобы он был максимально современным, максимально насыщенным для диалога с тем зрителем, который в настоящее время, может быть, даже не очень любит ходить в музей. Очень сложно в нынешнем времени выстраивать отношения со зрителем, избалованным телефонными экранами, когда очень доступна связь, доступна информация, и человеку нужно сделать некие усилия для того, чтобы пойти в музей, пойти на выставку, когда уже в нынешнем времени это все можно сделать через средства коммуникации. Questo progetto è stato pensato molto per poter coinvolgere gli spettatori, perché sono molto viziati adesso grazie agli schermi, grazie alla tecnologia, eccetera. Invece hanno dato molta attenzione come poter presentarlo, per dare questo tocco naturale che vedete, per dare la possibilità di ammirare queste bellezze e coinvolgere lo spettatore. И мы понимали, что, конечно, единственное, что может действительно затронуть человека, это его собственные эмоции. Abbiamo capito che l'unica strada per arrivare al cuore di ogni spettatore è proprio le emozioni che possono attirare, che possono far svegliare. И, конечно, перед первым проектом в Канту я лично очень переживала, будет ли понятно в Италии итальянцам, о чем наш проект, потому что в Италии очень любят свое наследие, очень много делают для того, чтобы его сохранять. Quindi era preoccupata prima di iniziare questo progetto a Cantù, capiranno o no gli italiani che amano la bellezza, che danno così tanto attenzione al patrimonio proprio, cosa penseranno al nostro patrimonio, alle nostre bellezze? Saranno
ci sarà la risposta nel cuore. Но когда мы получили уже первые отзывы о проекте, я поняла, что он состоялся, потому что когда и русские соотечественники наши, и даже итальянцы говорили о том, что у них и слезы на глазах, и мурашки по коже, то я понимала, что да, у нас проект получился, и у него есть будущее. E quindi quando abbiamo visto queste risposte, le prime recensioni dopo la mostra e abbiamo sentito gli italiani che parlano di pelle d'oca, che i russi che parlano di qualcosa che chiama la loro patria, e quindi hanno detto sì, ha avuto il successo, siamo riusciti e il nostro progetto vale. И, к сожалению, в этом высоком зале у нас нет возможности представить еще видеопроекцию концерта, музыку, которая сделана специально для этого проекта, которая фактически дает ему такой 3D-объем. Мы наполнили выставку деревом, потому что это очень важно, и оно где-то даже дает и запах, и ощущения, и те же эмоции, и в том числе за счет всех вот этих средств воздействия и коммуникации на чувства человека мы тоже ведем этот диалог о важности сохранения наследия. Peccato che non siamo riusciti a portare anche i video, profumo sì di legno, magari lo sentite un po', ma perché la mostra era molto più ampia, c'era la parte, i suoni di Irkutsk, c'era la musica, c'era il concerto di un coro particolare siberiano, insomma il progetto è tridimensionale. In questa versione è un po' più ridotto, ma cerchiamo di, attraverso queste piccole cose, portare le emozioni che volevamo portare.